Kalinin is bekend vir sy diamante en verskeie toeriste aantreklikhede. Die strate is egter nou feitelik leeg. Sakeondernemings sê hulle voel die impak van die koronavirus aan hulle sak. Om jou idee te gee, verlede week het ons 90% van ons besprekings het gekanselleer. Soveel so dat ek gister 'n groep gehad het en die dag voor dit 'n groep gehad het. So meeste van ons toeriste, soos ek gesê het, is maar plaaslik. Ons het baie korporatiewe groepe wat inkom. Al daai mense het gekanselleer. There's going to be more businesses closed than people dying from the virus. And I'm just asking them nicely, get the people on the ground that are going to spread that virus and help them sanitize each other and help them clean and help them not spread the virus. That's the first positive note. Hulle is nie van plan om hulle deure te sluit nie, maar sukkel reeds om hulle werknemers te betaal. So grootste gedeelte van ons staf is dagwerkers, gidse wat uitgaan soos wat besigheid inkom. Ons het natuurlik permanente werkers ook. Ons permanente werkers moes ons in hierdie week afvat na 60% salaris sny. Die dagwerkers, daar is nie werk nie, daarom kom hulle nie in die betaal nie. The maximum people in the premises are 50 people. How do you expect them to make their salaries out of 22 people? Who is going to pay those wages? Who's going to pay those waiters that live from day to day? The government's not funding it. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Kalinin.